अहानबदा मरोइब पाउ हौजिक अखोइगी मिरोल न तुंगी मिरोल सेमनब वाखल थादब तंगाई फदे हाइन एमएलए खुमुकचम जॉय किसन हाइख्रे केएसए न सिंधुना मार्च की अनिदगी हौदुना चथरक पतराग मरी सुब कंगलई मेगा स्पोर्ट्स फेस्टिवल ngasi मपाल कांगजेबुंग लोचिनख्रे अमदी मियामना महाक की दमक लेपिरबदी महाकना मोइरांग केंद्र की दमक तौब ngamloidaba amata leiroi haina मोइरांग एसी के एमएलए थोंगाम शांति न हाइख्रे खुरुमचरी आईएसटीवी बु मीटिंग ताबिरिबा पुमनम पुतरा नोकचरी हौजु पाउ संदोन पिसरी हौजिक अखोइगी मिरोल न तुंगी मिरोल सेमनब वाखल थादब तंगाई फदे हाइना एमएलए खुमुकचम जॉय किसना कंगलैपाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन केएसए न सिंधुना मार्च की अनिदगी हौदुना चथरक तराग मरी सुब कंगलई मेगा स्पोर्ट्स फेस्टिवल ngasi मपाल कांगजेबुंग लोचिनबगी थोरमदा हाइख्रे मेगा स्पोर्ट्स फेस्टिवल लोचिनबगी थोरमदा थांगमैबन केंद्रगी एमएलए खुमुकचम जॉय किसन केएसए की प्रेसिडेंट सेराम हेमजित मैते पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इलांगबम जॉनसन न चिंगबा सरुक याखी थौरमगा मरी लेनना सेराम हेमजित मैतेना फोंदोखिबदा ngasi लोशिलिबा स्पोर्ट्स फेस्टिवल असदा केएसए का ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन अम्फागा खुसमनरगा तरागा मरी सुब कंगलैपाक फुटबॉल ट्रॉफी ऑल मणिपुर चैवी एसोसिएशन अमकागा खुसमनरगा तरागा निथोई सुब कंगलैपाक चैवी येंदमनबा हुयन लांगलोन थांगता एसोसिएशन मणिपुर HLTTAM गा खुसमनरगा मापन सुब कंगलैपाक थांगता चैंपियनशिप एथलेटिक एसोसिएशन ऑफ मणिपुर आमगा खुसमनरगा तरागा मरी सुब कंगलैपाक मैराथन रेस मणिपुर कांग एसोसिएशन MEA गा खुसमनरगा तरागा हुमदई सुब कंगलैपाक कांग ट्रॉफी अमदी ऑल मणिपुर मुकना एसोसिएशन अमागा खुसमनरगा अहानब कंगलैपाक मुकना चैंपियनशिप पांगथोखी केएसए ना याउशंग मनुंगदा का हेन लांग हंथनब होनदुना लाकपसी ngasiदी लेकाय लेकाय द एंटरटेनमेंट द युमफम ओइब स्पोर्ट्स थाबल अबीर तैनब न चिंग बतौरकपना हेना लांगहले का हेन लांगबा हौजिक हौजिक चथरिबना क्लास 10 अमदी 12 एग्जाम सरुक यारिबा महिरोइ सिंगले याम सोहल्ले मतुंगदा चेक्शन मिनसी हाइखी हौजिक लेरिबा तेलमनि 12 की एग्जाम सिदा लेखा लेखाइदा स्पोर्ट तौरिनी हाइदुना एंटरटेनमेंट की मुंगदा तौबा मरुइना छात्र सिंगदा ओइना मखोइगी लॉक्सिंग कंपटीशन ओइना तौदबा अहिंग थेंग बौक्ता अचौबा अहोबो मखोन सिनादुना तेलमनि 12 थारिबा अगांग सिंगदा अकाइबा पीबा सिंग असे खोइ छात्रगी लुबुंग ओइना तहनजनिंगदे थाबन चोंबा मतमदा ओरसु होय फेस्टिवल मनुंग ओइबदि थाबन कोइना खोइगी वारुरबा क्या हराव फोंदोकपैना हाइबदि खितंग साफरप टाइमिंग सिदा खितंग मागी एन्जॉयमेंट तौजरगसु मतम थेंगना फावबदा थाबन सोंबगी हेबिट हैनबी असे थादोकपना फैना खली एग्जाम थारिबा मैरोसिंगदा यारिबखैदि लैबिरिबा खोइगी इरिसा सिंजिना आइबा पिबिदनबा केसिगी माइकैदिगु हाइजरी थौरंगा मरी लेनना एमएलए खुमुकचम जॉय किसना हौजे अखोइगी मिरोल न तुंगी मिरोल सेमना वाखल थादब तंगाई फदे हौजे अंगांग लाइरिक तंबंगमदबा लेफम थोक्त्रे गवर्नमेंट स्कूल सिंग लेरिबो ओजा सिंग प्राइवेट स्कूल की ओजा सिंग की मतिक चाब हेली गवर्नमेंट पुथाजब थंबियो अंगांग खुदिमक अफबमी ओइनब सेमसी स्पोर्ट्स ता चानब सिंग थिदोकनब टैलेंट हंट की थौरम पाक्सन सिनबद महिरोइ लुप सिंगनसु मतेंग पांगबियु हाइखी गवर्नमेंट के स्कूल से करी फिल्म लेदी आइसो गवर्नमेंट के पार्ट में नहीं अदोई तारगति मोइसा कमाइन अपडेट तौनी मसे कोइना लेरिबा छात्र सिंसिदा खंगन बम दरकार ले प्राइवेट स्कूल नु हेन लुमना लोबा गवर्नमेंट गना लाइन लोबा गवर्नमेंट से तुम स्कूल से वेल एक्सपीरियंस टीचर ngатani कोइ तोंगान तोंगान फैसिलिटी ले सु मयाम से प्रजादा संदोक बम दरकार ले कैदौबगी कोइ छात्र लाइक तब फंगोय दोइनो अखोइ से फ्री एजुकेशन मयाम म तौनी तोंगान तोंगान मयाम से मसी केसे गुमा छात्र संस्थान मयाम जसु अंगांग से पिंग आइदगी ग्रास रूट के होरा सेंगतपगी प्रोग्राम म पाइखलदि याम नोंगाइनी अखोइनसु अदुम पांगबा याबा मतेंग पांगसके सानरोइदा कना सेंगतपा याई लाइरिकता कना इंखतपा याई तोंगान तोंगान मयाम से मसे टैलेंट हन तौबगी दुगुम प्रोग्राम म पाइखलसु हेन फनी न खल्ली मसानदी पिथोक सरक लेबा अदुबो सेंपु वाटपा फाइनेंशियल पोजीशन वाटपा सिंसे केसे न मसे इंखत के मतमदा मणिपुरी होइबा थवान मिचा रंग मयाम पुथरोकदोइनी अदोमसु माइ फंक्शन बिरगा मणिपुर की लॉजिंग लोयादा तारिबा इंपाल से लेबा तोंगान तोंगान मयाम से सिगे टैलेंट हन कुंबा मयाम तोंगरो प्रोग्राम से पाइखलदि हेन नोइने खनसे मियामना महाकिदमक लेपिरबदी महाकना मोइरांग केंद्रगिदमक तौबंगम लोइदबा मत लेरोय हैना मोइरांग एसी के एमएलए थोंगाम शांतिना एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड की मखादा एमएलए ना मोइरांग थोया लेकाई की पुखरी अमा नौना
तौथोकपगा लोइनना पाकथोक चाउथोकनबा सिजनबा याबा पुखरी अमा ओइना लेकाइदा खुशिनबा अमदि लेकाइ असिमकी सानाबुंग अमा क्लबदा खुशिनबकी थोरबदा हाइख्रे थोया डेवलपमेंट एसोसिएशन सिंदुना ngasi nauna MLA na miyam da खुसिनरिबा प्लेग्राउंड दा पांगथोकपा पब्लिक बोन अमदि प्लेग्राउंड इनॉग्रेशन की थोरम अदुदे MLA ना मखाता ना फुंगदोकिबदा ngasi mahakna moirang kendra gi mafam kya da development kya paikhat pangamliba si moirang kendra gi miyam na mangon da PPB support sing adunani moirang municipal council gi mafam khara da hujik thakna ba ising gi awaba mayok nariba sing athuba da kokhanna bu khanari थोयादगी त्रोंगलाउपी ताबा लबुक लंबी असिसु नौना अमुक कोइला थारेगनी अमदि थोयादगी क्वाक्ता फाउनबा मतम कुइना फतना लेरक्लबा लंबी असिसु सेमजिनदना कोइलास थाबा हौरगनी ngasi नौना मियामदा माइ पाकना खुसिनारिबा पुखरी अमदि प्लेग्राउंड सिलेकाय सिगी मियाम अमदि क्लब की अचौबा सपोर्ट अदुननी मियामना लेपतना मंगोंदा सपोर्ट पिबिरबदि महाकना तौबा ngamloidaba amata leite haiki आइगी मोइरांग के रिक प्रजासी आई गो सपोर्ट तो बिद्रबा आई बु नुसी बिद्रबा आई गो द पंगल हैप्पी द थोला हैप्पी द आई कैन तो वगम जो है तो लेबा अदुबो पुने बक्सिदा आई गो द पंगल थौना अबदि लोइ द बक सोजो पीबी बनिदा आई द पुने बक्सि सोल्व तौरगा हाजिति ख्वाइदि फजबा फिल्म द लोइ द बक थमंगम जरे हाइबदुदि फुटबॉल द लेबा रिजर्व टेंकी सेगै द लेबा रिजर्व टेंकी मथंगी हप्ता द थबक हौरगा पाइपिंग बहुरानी जुन बोगी मनुंगा आई थोया लोइदबक कोकली पॉलिसी पिदको नमनी अबगी थाजबदो थबजरी थोयादगी तोंगलोबी ताबलबी कोला सावा होरदी थोयादगी कौता तारिबलबी सिसो केम नबगी कौता रुदगी होरादी मोरांग के दिग प्रजा पुदोंग बरुवेदा थोयागी प्रजा सिना आइबु नुसिबिदो आइगो थाजबो थबिदला आइगो थौला पंगल पुलबक हापी दिबोदी आइगो थोयागी दम तोबंग मोदो केत लेते क्लब की प्रेसिडेंट माइरेंबम मोहेंद्रो ना हाई की बदले काय असिदा इसिंगे अवाब मायोक नरंबदु खरदी कोकपंगम लगनी अमदी सानाबुंग लेरबसु पिकपना सिजना फम खंगदन लेरंबदु सुकोक लगनी हाई की ngasi eko gimit ki mangda phajaba saktam masi ure aduna angang sing asinsu lampak asida chen chongduna sanajabada yamna nungai bai du oire aduna maram morga MLA bo hanna tobimun khangbu uchari lekai sigi chakko tharang khudingmakta अचौब मतंग तौबीदुना लेकाय सिगे संगत सगतपदा यामना मांगजिन थाना थबक तौबीरकनी हाइबगी थाजबदु थमजरी मणिपुर लमतागी तरागा मंगानी पानबा पूर्णिमा निमित्तगी हौना निमित मंगानी चुपना पांगथोरकपा याउसंग कुमहि ngasi अरोइबा मंगानी चुंगा निमित्त लेकाय लेकाय दे याउसंग स्पोर्ट्स पांगथोंनरी लंबीदा थोक्तुना सेल नीबा इसिंग हैनबना चिंगबा क्या पांगथोंनखि याउसंग स्पोर्ट्स कंपटीशन सिंगी मना मथुम यंथोक्तुना चाही सिगी याउसंग कुमहि लोइसिनखि अमदी निमिदांगी मतमदा मफम क्यादा थबल चोंगबसु पांगथोंनरी मफम खंगदना हौरकप मैना रेड हिल हाइरगा खंगनरिबा नंबोल पुलिस स्टेशन की मनुंगदा लेरिबा माइबम लोट पचिंग गरांग नुमिदांग चौरांगना पुंग 3:30 मुक तारकपा दुवाइदगी मैना चाखरे रिजर्व फॉरेस्ट की मफम अमसु ओइदिबा माइबम लोट पचिंग हौकिबा चही खरगी ममांगदसु मफम खंगदना मै चाखिबगी थौदोक लेखरबा मतुंग गरांग नुमिदांग चौरांगना पुंग 3:30 तारकपा दुवाइदगी चिंगी मफम खरदा कन्ना मै चांगलकपदगी माइबम चिंगनिंगी मियामना पाउपिना दुना सनलाइट क्लब माइबम चिंगनिंग
Bisnupur Forest ki team, Nambol Fire Service ki kangbu yauna aramba unit kya gi tengoloi sing, Nambol 360 ki team yauna tongan ba mafam kya de ki lakpa miyamna, mayadu nimidangi pung taraga minute kuntra tarakpa duwaida, mapung fana mutat pangamduna kahina amanga ta tokkadabadagi kan bangam hauri hairi. Hausi paugi merthana temba bremtang lauminasi. Sangai tutorial kwa kathel gi class 9 amasung 10 foundation course ki class lakliba January manga lishingen kun gataruk taki hauzaragani matam sangna taki experience leiraba ningthina khang hairaba oja kayana takpi tambiriba coaching center ni akupa marol gi tamak sangai tutorial natraga sangai hostel kwa kathel ningthem kol da lapiduna tanabiu matam gi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumnamak sibu khudak ta phanba ngamlaba kapidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi selaba amadi khangnaw mareng chatlaga lok kangkhu khuraba kapidon cup syrup thakpiu kapidon cup syrup Dada Give him a key gano. As a become more. Sigi yung say, next time, tinacheksin na laksi lagat ham ka banine. Dada lang se juara habaga am takidrabo. Asum na, mayam na machalbog na option lugum. Masigi yung masibog, aso yung ang ko kada batagi. Next TMT na napseli. Next TMT is all habating yung laptop na nabasim bani. Zaman technology siya naman na concrete katok na tinago matanda. Kapag ng amuktihan na hinggal adli. Next TMT, strength is in the quick. honglagli ba punsigi lambi sida arai ba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama chadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakning ba phawdaba puk nungai taba khong hamba nungai raktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule. Break matungda mayamba mukana taram nokchani makata ba pau pisari. Justice Committee on Anglo-Manipuri War 1891 Marchers and Freedom Fighters of Kanglipaki Nipan Suba Foundation Digi Thoram Pangtokre. Manipur Press Club Kilokta Holda Pangtokpo Mapokumon Thoramda Justice Committee on Anglo-Manipuri War 1891 Marchers and Freedom Fighters of Kanglipaki Chairman Joy Chandra Konthojam, IPFMG Chief Advisor Asang Kasar, Editor Rinku Khumokcham, Moirang College ki Principal Dr. Rehe Judin Sheikh, Com Union Manipur ki President Sarto Ahau Com Amadi, Aimol Tribe Union Manipur ki Advisor CS Lalpu Aimol na Chingba Singh, Dice Member Oina Sarpyaki. Ningsing Bayay, Ingsok Lisingamaga, Chanipan, Marfudra Humdoi, the British Amadi, Manipur ki Marak the Soknakiba, Anglo Manipuri Warda, Manipur British ki Makuta Maiti Badagi, British India ki Makada Ningtopan, Baleba Amo Oina, Ingsok Lisingamaga Chamapan ni Fugataret Faubaliraki. Masigi Matuk na Maning Makatam, Baleba Amo Oina Leramba Manipur, British na India Tado Krabatungda, India the Tindunanga Sifawa, India ki state Amo Oina, Lerakli. Mapokumon Thoramasiga Mari Lenana Justice Committee on Anglo-Manipuri War 1891 Martyrs and Freedom Fighters of Kanglipaki Chairman Joy Chandra Konthojam Hai Anglo-Manipuri War Ingsok Lisingamaga Chanipan Marfudra Humdoida Thawaikat Kraba Sakhanghodaba Amadi Sakhanghouba Athoba Ipaipu Singbu Awang Batak Thamba Madi Makoibu Ikai Kumnaba Haibasina Manipurbu Malemna Khangnagani Ipaipu Nangaklamba Manipur gi saktam kaihendana mating leina thambada miyam amadi leba asibu kanba pambasing na Manipur gi geography amadi history bumunna leina mathok tai mangna makhata na Manipur se India gi state ama oirabana India gi constitution munna khangba mathok tai karigumba constitution na Manipur bu kaihen bangamba yawram lagadi karam na ngak thokadagi habase aikhoina leina gadabani aikhoi gi lebak aikhoina ngakchabada isagi pothok puthokpa Mipal Tangdaba Madi Suba Nomba Kanba Yamna Mathok Tare, Miam Yaudana Lengak Leba Yaroi, Maramaduna Lengas, Nasumyam Gi Fanaba Tabak Totuna, Ikai Kumnaba Utfam Toi Haki. Parjagi damakta lengang na loga da thawdang singdo mating lang na lobiu parja si yaudana lengak leiba yaw lengak leiba haibase parja yawruga leigedamni magi political party na heli magi rajniti na heli haina leigedi Manipur se kangkhong chaigani Manipur kangkhong chaidana ba aikoi honage hairagadi magi parja soktana ba magi lamkhai soktana ba magi maramdam soktana ba honaba se lengak ki mathawdang oigedamni haibase miyam da thamjage iramdam nungai chi haibadi aikoi amatu oina kok chungchinnerga thabuk tawraba kandada Manipur se mating leba apang kanba Manipur amu oigani haibadu ai miyam da thamjari
English ngani kun ga manga da pangthoki ba UPSC examination da Kakching gi mai lekai Moirang Them Pareng da leba Moirang Them Manihar madi Moirang Them Mandadori gi machanupa Rahul Moirang Them na mai paglak pada Social Welfare Sporting Club Kakching mai lekai na harauk tiamna Kakching gi multipurpose community hall da opogi thoramama pangthokre Marfuga Taret Suba CRPF Day Celebration English ngani kun ga taruk ka mari lenana health camp and blood donation camp ama Churachandpur district ki manung chanba Komkai Rab Loktak Leba Kuntragani Sui Suba Battalion CRPF ki unit hospital da pangthokre Komkai Rab Loktak Leba Kuntragani Tui Suba Battalion CRPF na Caesar Blood Center and Transfusion Services in File West ka khusamna pangthoki pathoramada Kuntragani Tui Suba Battalion CRPF ki officer SS Sunil Kumar SS Rajesh Kumar SS Barbat Saini amadi medical officer Dr Yaspal Singh amadi Dr Hemapati Yauna Caesar hospital staff kyana sarkyaki personal kunna EPK Yausang kumhai manung da mayai kaba ni sasisna ba toktuna sana khona bada mai onsin bagi changwang khalakli ba si afaba khudam amani haina wangkai assembly constituency ki MLA Thangjam Arun Kumar na Khurai General Club na sinduna haukiba Mars ki ahum dagi chatharakpa humfuga humdoi suba annual sports meet cultural meet English ngani kun ga taruk loshin bagi thorom da haikre MLA Thangjam Arun Kumar na makha taraduna sana khona bana angang singda thaksi khasi tambi badana tana tungi punsi da matik chaba mioi amamam oibada achoba thotang lori sports amadi culture da India khakna tana malem gi fambak da fida chawna kaliba Manipur da asigumba yauksang kumhai ga mari leinana lekai lekai da leiriba ahlamana madi club singna mapung oiba thotang loduna nauriba angang sing asida sana khona ba amadi cultural events sing sarkya handuna pungning thogat pa haibasi afaba khongthang amani Annual Sports and Cultural Meet ki athoi hen tanabada makong mathang taraba singda manamathum yenthokre national level depend on factor any sports and culture. Although sports and culture is the Manipur sports and culture we activities sports and culture India international level Sarta ke hakanda India sarta ke hakanda Manipur ki laiba jagoi sei aduga Manipur ki laiba sanoi se मैम से इंडिया रिप्रेजेंट करना चाहिए सीनियर भाई मणिपुर के फायदे का होस्ट में आइए हौजुल सिलक पद मरोई बपाव अंकन पिसरी हौजिक अखोई की मिरोल ना तुंगी मिरोल सेमना वाखल थादब तंगाई फदे हाइना MLA खुमुकचम जॉय किसन हाइक्रे KSN Sindura Mars ki ani dagi hauduna chatharak patara gamari suba kanglei mega sports festival ngasi mapal kangjibung dalo sinkre amadi miyamna mahaki damak lepira badi mahangna moirang kendra gi damak tawba ngamloi daba amata leiroi haina moirang AC gi MLA thongam santin haikre Hazu Faugiona di ICB na sandok chari ba pau matang swaida tensin jari eng tabiri ba punama po am kana khuluk chari